kada basnong mau ba mantakasi ka kakanda tarik jong u naitung arajar arpoar kala yang skam makanorem bakanam sya da leilei ya ka sokar bakanon ra batun sa iki kharmetor lani iki harijan hagati kesnong ke jongki nakalyang kinengelam jong kesnong hapo ka janam jo emeli ba mhendu rap sang rengkat du batu rang basang ba de semli ba sekretari ba aris thaba kele ni kendu yo ba preston tensang menteri rang ba sembut belum ke por chairman jong high level committee nan penpau ya kan dikejing dawa ke jongki nakayang yo ba preston par ong ba un sapek ya ka jeng tho lani ya ka jugujor ke jongki bali bikim sya ya ka sokar banan ra lani pensa ya ki hrejan hagati kesnong ke jongki ingiwan ngiya kendui ada ka citi kasih bersyak juga kalau ka di sorkar ke balong 200 iki thaki arjian kulni pusnong juga mo ngila ada citi si ti insasadi itu ka citi juga bayang sabtet iki kai ka isale kita bang itu pia bersyak lamun berkelai state baik kawai kita bagi bersyak balai kalau ka population na pusnong juga kalau highly dense ngila pun amba kadai kawai nak densely populated locality apa stong jugi mo kadon ka population ka bakhat sa hajar itu stong bare bakhat ti ladaki wan kita ki jai driu sedaki wai kawai colony stong jugi kalong kum sa stong jugi katsem jugi ingi nong sia stong mapnia ya stong ka ba phite phi ki jai driu kilong ka kum no don't say it's a study biang ni dapat day ke final decision ni study biang ini. Betul bupon ni kan bupon. Ikan bupon yang seperti belum bayar MLA juga. Kebut tidak lap nombor kidum ras mesti. Ngimpat lah pun orang kata. Ngimpat lah pun orang kata. Ngimlah pun assurance sebi nomor ngiru ikuar ke situ. Nah kalau yang sedang ngimpersiap ya kata. Ngimpersiap nak senang kalau di kota ba. Abi dai begini ke jingora ya temu yang sarkar bahwa ni suktu mana yang di DCM ba ai restu ni lah ong ba kat kum ga yu kala don hi yang kiru ba kam da yai lang ba ba snong masrai na do basdang ka sarkar kam sim la ka jok tien ya ni ka snong ba shoban ya kini ke temu yang sarkar ban ora ai gibril hang te bo snong mo ba tin ga liam ka snong do basi ke beningkong do menta meneru berpau iga jipersa agar kini general meeting ringkat bagi teraying empat day tagi nong sok nong baro midang simbe syo tangi teraying ki balong genuine ki pala asa la khan te mamang ki dan nak caka ka kendong te baro hi jai benriu ya poy ya tega meeting baro hi ki ai ke jikersan ke dorba ki ong ba ke ga ba ka dorba sim karai kata ka de karai ka do berkilong against sekenika itu sarkar tu kumbala long mata kadang di DCM mila ba study biang mila syong ila itir mila pan pau jing e ko snong ba mila pan pau ci la ba ai ba in ya syong min sa perkat bang ini kam ba in sepentip ning ba i MLA beron Nanti kalau ya kan nanti po moba kan no ada yang cakap jung kiri semua yang cakap sekarang cakap sarkar kat kum ka jing itu jing i yang hadir ke survey ke baki dia nak yang ke sarkar kalau ba di pau eka reki ki simbe tanya ta kala eka nam ta ka jing nam ta kini gibril kan pesnai ni ki yang ini ba kim jak portar kini gibril ti yang lu ka wei ba nak lihat senang yang ba balik baik kita kila ispa sokuar kita department mo prepare nade municipal na PhD pribadi beli di baik ini gibril lepas song lagu jong department kinsim jing kri lagu jong staff employed di yang ba babun hi kidai yang municipal kibubun kidai jong municipal di yang ba kadon jing temu ke sarkar la sim mentai kini ke iru habi dai baik municipal ke barim yang ba hang turu minsa sim ini gibril nak kena kelai spa gitu sim ya bantap ini gibril hotel tengir ni ajung but mentai da dei balong menumbu si jaka nomor kum bakalong mentang isutu balai spa sapu ci ni yang tei tang san spa ngut ki khasi ngi medon ada wan tang sinwan sentap ikini kasan spa arajar sentap te kabubu ke jing e di ngi pitep ikini gibril balong kumno nak por ki pa gibril nyu trap kisaki kata
tingim kwa ba kamau ba kalong sakaway pare ka koloni kapan wara na kijing seni on tay ni don ka jing ting na kalang dor bersnong ko makalong mata pidang yo snow ikerteng ka dor bersnong mau ba yo pai ka sni ba ngi kum kunong song snong barit pa tay ni habli sim ya ka sarfiet no ni harajan kum ba fitip ta gini gi harajan gi don la ka jong ka komiti don rom ba snong don ni fitip hadin habut ba kini gi juk gi brio yo ki wan sinsar sundan hang tay yak de snong mau ba tingi ni pe ya ka bajangai nam ta kalawe ki kun samla nam ta ki nong chong snong hi baro ni ngits kam ba ka igar ba ka sarkar kan da shime ka rai ru ni la depan pau ki ki jungi ba ni la ong i ba long ka bala nei ba pit perkhat suwa ba bin chef ya ke di area ya ke di brio sa ka tay ka snong Thank you. Resta basta resta ba Pastor kusam ka ay ka jingmi bat ka ay ka rai bat kumno ka perkhat bat ka snong bat kumwa mali hadir ke jini kuat suah mulai April ti ngalai kendui ba preston mo amba kadik ko ngalong na marba panon ra koloni yang tai kamera te kami biang kot kubor gini si bakila aya Philippine High Court ba relocate ke penjundang survey ke tadi jaga mo ba relocate ila spa sa kuari ki katarung ila belum meeting men Sunday apo mo ba hal dekat bati nong snong Dorwas nong ki sing samla ibor pai dia rai bi ko ga rai ba kata kita ka kalau ko bakap nya pala number 1 number 2 kada kalau overcrowded tak bunyi yang pelan ti banwan ra kata ko koloni ke balai spa sop padi kan nang bakap nya susu pat ya ti ni pengilong agen si ganun community mo kani ka sulong bai ba kajaka kamlong matmara su ko koloni makan jaka pala kami ya Baar bagador wat snong bat kinong sup snong kim sutunat banwara ay kada koloni tinggi mensi ngi wan bali kenu ba preston ong ba lara kabalong tadi ben pensinge swa bat ba preston yong em tadi ga snong one of the location kita ngape su kiwi location kanang ba yong ila ban divide ini beliau ban pa ka jong ke area ti ka song ting sta jong ka government kan lek nu kata tamangi ilawan bu protest ban pensinge swa ni tengah tai kumno mi khman namar ba ka sarkar ka thum ba ban pen karya namar ba dan jingdawa ban pen karya la kan to ti kumno mi khman ba pi ai jingmut kumno ba perstuan sa kumbak kum kinu gi jaka ban pen karya ai ti bre komuno mi khman ngadon langgok bai ba jong ka mo ba hi bro we maki ki omlong dengar omlong simple aja lada upai ba omlong ngaru omlong ko ngaji sufu jong pi government kwa ban bu sunu ko song jing start mo biak New blocks. Why at this time the government did not come to us to say a few words regarding these things? And at Mauba, what's the total number of residents? What's the population of them? 14,000 plus genuine people. Okay, welcome.